Ako pogledamo listu najprodavanijih mobilnih telefona, prva 3 do 4 mesta uvek zauzima iPhone sa što prošlogodišnjim, što ovogodišnjim modelima. I onda posle toga ide Samsung, ali ne sa S serijom, već upravo sa A serijom. I to sa najjeftinijim modelima iz A serije. A1 serijom koju sam već snimao kada sam radio Galaxy A14 i ovom A0 serijom koju snimam prvi put sada kad radim Galaxy A07. I imajte u vidu da ove jeftinije serije uvek imaju i 4G i 5G verziju. Ovo je 4G verzija, znači bukvalno najjeftiniji telefon koji Samsung ima da ponudi u ovom trenutku. Ovo ovde je konkretno verzija sa 6 GB RAM-a i 128 GB skladišta i neki prosek cene u Srbiji je oko 135 evra. Inače, postoji verzija i od 4 GB RAM-a i 64 GB skladišta i ona je namenjena za nerazvijene zemlje i tamo košta oko $90, što je izuzetno jeftino. Mogli ste da primetite da je pakovanje telefona prilično siromašno i kad to kažem mislim i na sam kvalitet kutije u koji telefon dolazi jer je prilično mekana i savitljiva. Unutra dobijate kabel i dobijete telefon. Ali kada telefon otpakujete možete da vidite da izgleda drugačije od ostalih budžetskih varijanti. Iako je izrađen kompletno od plastike, telefon prati identičan dizajn jezik kao skuplji modeli iz A serije, kao A36, kao A56 i slični. Znači izgleda kao telefon neke srednje ili više srednje klase, iako je zapravo najjeftiniji model koji Samsung nudi. Što se tiče čipseta, u pitanju je Helio G99 koji se inače nalazio i u A15 i A16 4G varijantama, pa čak i u A17 4G varijanti ove godine, tako da vi zapravo u najjeftinijem telefonu dobijate čipset kao u jednoj klasi iznad. Što se tiče konkurencije, recimo Xiaomi Redmi Note 14S ima isti čipset. Samim tim i performanse su na nivou tih telefona koji su jednu klasu iznad. Doduše, moram da priznam da na početku, kada tek upalite telefon i skidate update i dok se sve u pozadini podešava, telefon može da baguje. Ali dajte mu dan i kada se to sve završi, radit će bez ikakvih problema. I plus na to dodajte da ima adaptivan refresh rate, to je osveženje do 90 Hz, tako da sve jednostavno izgleda glatko. To su zapravo i prednosti ovog telefona, jer sve nekako izgleda. Ekran je rezolucije 720p, ali je zapravo prilično dobar sa dobrim bojama i dobrim osvetljenjem. Osveženje od 90 Hz i performanse su dovoljno dobre da to sve izgleda lepo i radi glatko i tome dodajte dizajn koji prati tu liniju skupljih modela i dobijate najjeftiniji uređaj koji zapravo izgleda odlično. Što se tiče konkurentskih modela, bar od ovih koje sam snimao, to su Xiaomi Redmi 15C i Xiaomi Redmi 15, od kojih je ovaj telefon po performansama neuporedivo bolji. Od 15C i do nekih 70%, a u odnosu na običan 15 oko 50%. I govorim naravno o toj nekoj istoj ceni. I iskreno mi je drago da s obzirom na to da Xiaomi više ne daje više za manje, sada to radi Samsung samo lepše nego što je to Xiaomi ranije radio. Što se tiče kamera, znate moj stav o kamerama na jeftinim Android telefonima. Video jednostavno nije dobar, ali ne mogu da kažem ni da je nešto preterano loš jer postoje i gori videozapisi na telefonima u istom cenovnom rangu. Tako da okej je. Što se tiče fotografija, bolja je priča i na tim jeftinijim telefonima su fotografije uvek bolje nego video i sviđa mi se što nisu preterano izoštrene. Doduše, ako slikate neku kompoziciju sačinjenu od objekata različite udaljenosti, telefon će sam pokušati da fokusira nešto i to jednostavno ne možete da isključite. Što se tiče noćnog režima, nije bog zna šta i prilično je mekan, ali za razliku od onih Xiaomi telefona koje sam pomenuo, a koji su mu konkurencija, nije prepuno šuma i ono najbitnije ne koči, nego sve teče. E sad, ako ste obratili pažnju na fotografije, primetili ste još jedan nedostatak.
a to je da fotografije umeju da izgledaju isprano u zavisnosti od toga kakvo je svetlo u kadru. I to isto možete da vidite i na prednjoj kameri. Kada kažem fotografije, mislim na one u noćnom režimu, a ovde na selfije. Kada ima više svetla, fotografije su ispranije. I pritom portret mod previše pegla nedostatke u odnosu na regularan. Kada smo kod gaminga, vidjet ćete da najjeftiniji Samsung telefon nema apsolutno nikakav problem sa popularnim igrama. I pritom se uopšte ne greje prilikom igranja istih. I za razliku od onih Xiaomi telefona koji su mu konkurencija, ovde igre ne rade na low ili medium, nego rade na medium, a negde čak i na high. U slučaju PUBG-a u pitanju su HD teksture. Kada smo kod baterije, u pitanju je standardnih 5000 mAh za ovaj cenovni rang. I iz nje ćete izvući nekih 7 do 8 sati kombinovane upotrebe sa solidnim osvetljenjem ekrana. I za razliku od Xiaomi telefona ovog cenovnog ranga, ovaj ne mora da koristi baterije od 7000 mAh da bi dobio isti ili malo bolji rezultat, jer Helio G99 chipset nije najnoviji, ali nije baš ni zastareo kao chipseti koji idu u te telefone. Jedina očigledna mana ovog telefona koju mogu da navedem je to što ima samo jedan monozvučnik i nije baš najbolje kvaliteta, ali mimo toga sam prilično zadovoljan. Neki stranci se žale kako telefon ne podržava eSIM, ali očigledno ne razumeju da je telefon namenjen za tržišta u razvoju i da se na tim tržištima najčešće koriste fizičke SIM kartice. Ja sam iskreno iznenađen generalnim ponašanjem telefona jer sam video neke ranije A0 modele, do duše 3-4 godine stare, i to je tada bio najjeftiniji službeni telefon koji se davao radnicima sa lošim performansama. Ovo sada je, mogu da kažem, odlično. Telefon ne samo da izgleda odlično i kao da je iz neke više, čak i možda 2 klase više nego što jeste, već ima i dobre performanse na nivou telefona koji su 1 klasu iznad. Jedina stvar koja može da vas odvrati od ovog telefona je što će na početku, dok se sve ne instalira i ne updateuje, malo kočiti i iskreno nije mi jasno zašto takav propust postoji. Ali kada se sve to u pozadini završi, performanse će biti konstantne, tečne i na nivou. Iskreno od mene svaka preporuka, pogotovo u odnosu na Xiaomi. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.